Rhyme and Reason channel thir tu te zong in zavain tum kau ni Palm Sunday chibai vek ule kumin tum kau ni hian Myanmar lam unau te ril ron riak reng maya an bo ruak le an thil ton te ki thin lunga cham renga he video hian Palm Sunday le Myanmar kan en kop don ani Rhyme and Reason. Lun hal zung me la Palm Sunday lo chua dan te isua lal anga Jerusalema alua mi puiten lo lom chung sang te kan shavek o me khati laya isua lal anga lo lom tu te Messi anga lo pom mak tu te khamini nana na kha chuan khang mi te din mun kha in chu chiang lok teng khati lai Israel fa te kha sipai lal na khatak le politics cultural ver in atuam hlup renga an tuar tlok reng mai ni kan hriat thau angin sipai chakna in ngat sipai chak tak nei rom lal ramin an ma ni kha a op meka chuwain sipai lal na kha an tem mek ni tin Heroda edom mi te me kha edom mi te chu esawa tha te nia Israel te nen khan Jacob tha te nen khan mel ma reng an ni thina a tha tu te po pum chu atang in sual kan ti thin kha edom mi ngat me Heroda kha an ma ni op turin lala an la da zuya politics eng mokal suala na anti me ni tin an ma ni in nga ve na beran pui thiam lalte Sanhedrin ho kha Pilatanian khan an thokho thae me ma kum som me in kopa chu wangin an pui thiam te atang khan freedom amo mania din chan chhona tur le rom ho ne na tur kha aron chuak don lo ti khan chiang em boka chu ti line an mani le mani nam le pol farisai te le sadukai te ti ang reng kha an in ngei lovin an in la sang ema chu wang tak chuan an mani khan be se vak tur om lo ani an be se bol em line I suwa kha lala an lom lu ta an mani chandam tura an ngai ani hosana lalpa minga local chu fakin nomro se ramlo theng tur kan pa davida ram chu choi moin omro se chungnung beraken hosana tin an awrol dola hosana ti hi hebrai tong ania sap tong chuan help save now ani hosan chu help save na chu now mizo tong chuan tu na min chan pui ro tu na min chan ro arjen takin tu na he min chan ta che ti na ania tina lo mok tu te han isu kha tum kau kengin puan akal na tu ra phain an lo mok ani chu lalte ralan ne zote ralan be zote an lo lu an lo lom dan ania an lo au hup mai ni headline au lai sam za le som le pariat na ania ring tu te hi kan au lai sam ani turani ti de bokhalo chin sia thar leila a tho me amaro chu isua lal anga lo lo makha an lal duang le an be se angkha ani lo khop mai lal dang te chu khove lal te chu sakor chunga chak mel takin om phol in an chuang in an kal thin ani isua vero thung chu sabeng tung no chunga chuanga hei in ngai tlom na top khop a en tira tin ama hi khovel lalte laldan anga khovel na power an tiang military power kan ti te heng tiang ang zong sipai sakna te ain hat lo topani ti kha aron ti lang chiang em me ni tin ama kha lal in kong kha zo lo renga ron kal kha cross kong ani ron zo ni chutlai tak me chu mi pui khan ape na te po kham kan ti bible lang ta cross kong ron zo sabeng tunga chuang in ngai tlom no tukle tuar tur mi te ta na in petur ania an lo be se ang lal ro pui tak le chak mel tak kha ani lo hle ani heminia thil theng chin chia nge ngai pakhat poimo tak oma chu chin en ho lugela mathaya bung somni pakhat chang som pangale som purukami pui thiam lal tele le khaziak tu ten athil makti tele biak ina
Davida fapa hosana tian no pang out te chu an muin an lung ni lo ema ane na heng ho tu soi ishem an ti a hetla hian Isua khan khatia lal anga lu zo khan thil mak tam takati ni mela tin biak ina khan no pang te khan au hupa Davida fapa hosana an tia tu na min chan dam ro tu na min chan pui ro tin an awa chuti chon Isua chon vazo ta hei Messi en ngot men an enche a Davida fapa inin an enche nang khatu mani lo ka an thu sai chu shem an tia tin Isua an hne na shia e no sentele nuten ne lai te ka chuak chuan fakna iti thafam kimta ti hi in chiar ngai lovem ni atia hei hi sam pariat na mi ron lak chuania no sentele nuten ne lai te ka chuan sakna iti ngeta ti sap trong chuan you have established a stronghold makto mena isolal ram hi no pangte no sen nuten ne lai te an au hi Isua sakna lo chuana alo ni der beni mak le metro sipai sakna in hat lo le mai no pangte au rol min chan puro ti an au rol a shiat hian Isua power hi alo chuak thin lo zuknia Myanmar kan unaute an din mun rap thlat tak mai tu na hian entaila hosana tin an au megani save Myanmar ti te poster kan hua help us ti te tuna min chan puiro hosana tuna min chan choro tin an au megani an khoi thlak le me engwangin nge Myanmar lama kan unaute chan puina le chan him na be se an au tak roi me kan ti chuan sipai lal na khat tak an tem meka politics cultural chingchive lutukin an mani hi aphuara nasatakiran tuarani an khoi thla khop mai mani loka military coup ompo kan shreveka democracy in thana NLD ho chiang takin an tling le Aung San Suu Kyi te pol ho amairo chu evidence po siam mumal thei silovin an sipai ho hian he in thanai affair lo ni ti in military lalna kum khachung siamangai tin khata an thantlin ho khan man khoma chuti chon an mani power an peringot maya rorel na diglo te alo chuak ta ani chuti lai chon mi pui hoin an vote lin thei sarkar democracy base in protest an siama mara chu a protest tu te hian sipai ko tan tora nun na chan hliam tuar niusa kan mu pheng phungo me chano pangkum sari mi laken anu na chan phe ka chu ril ru khoi hle ani an politics cultural han ril zia chu military ho khian parliament a seat 25% zuk hawa eng ang reform po theinarin omlo ni oppose tu tur atlem bera 25% ka anlo ho top mai sia tin an mani khim heng zong military te po eng vania power an lo om kan ti chuan atira democracy transi kha nam in lakhan na le in ngei lo na nasalutuk wang khi abultan na chu ani kan ti lo theilo wa eng po ni se sipai lal na khatak politics cultural nasatak namle nam in huat na wangin Myanmar unau te khin an tuar zel don pon alanga apoi khop mai tuna kan trong try puina chu khi military power khi al tuk dolania democracy an omle hi ani ome amai ro chu ka ngai tu thina chu kan trong try na le kan du sak na ber ani rualin Winston Churchill la chu so hi Karil ruwa cham ring chu heti hian ani sap trongin democracy is the worst form of government except for all the others asoi chu democracy hi sarkar in rel bol dana chepperani adhang zong tiam lomenati Myanmar Army General military laman khai pa berle and council chairman min au liang hi a pension dona a pension main laladuni ti ten to na thil thlengki ama atanga chuak ni ten soi ania ten political reform omanga nichina 25% army lamina an hautlat mai kha an thakang ti an lawa tun boru ki kan thlengta ni ti ten an soya athuak tumtu ber le anar kai tu ber chuming au hliang hi alo ni ta eng po chalo ni se
tin nular takkan siat vek mei Aung San Suu Kyi mizo tapon kan ngai san mei hi an ming intro wat pakhat oma chu aung ti hi nia chu victory ne na ti na ni kan du ber le kan trong trai na masaber mai chu democracy kilom se ti ni amar chu ni chena Winston Churchill chu se kan ngai thak tong khan chu aila thazok chu lom chu ni chu kan trong trai na reng tur po ni e ma se thil pakhat idil sak belang u chu I sualal na hi Myanmar hen ran chuak se o ti hi ni he hi kan du thu sam tur ni I suwa hi mi ten lalan be se ang anilawang tuna hen Myanmar ram ki I sualal na deal sakhi an tamin garing lo tlat mai ni ke chu wang ke ni ho hi chuan I deal sakang o kan soi zelang Napoleon khan heti hen ati I suwa hi mi ro pui chung chuang takani tu nen ma khai khin chi ni lo Alexander te Caesar te Charlemagne te le ke te hen lal ram kan din ve vek ma se eng tin nge lal ram kan din sipai chak na ina ni I suwa chuan alal ram mangai na ina dina tundar kar la hian mitam takin amatan thi anin pe rang ti ka ria I suwa lal ram din hi mo mangai na dina ni mo mishing te hian lal ram kan tel na nge tur le kan tana chapper lal ram ni Napoleon hen van man chiang em military leader ro pui te hian I so hin ngai sang wong fani tuna po hen mo Burmese tan khian Myanmar mi omzong song tan khian I sual ram hi kan base saktur ni lekia historian le political theorist te hian awan man chiang em kum thum chunga I suan nun dan mol te an zia hian Khovel philosopher le zirti to dang zong te thu bel khom ain mishing te asiam na sain anne zok ati awan ro pu em tro I so kha arong bol so ka kum thum vel chawani amaro chu khovel zong hi ama chok danglam le siam thana san om lo ni Myanmar siam thanan kian mo I so hi to ka I so hi tling bera adang chu mishing te siam chop chu thana lai tam takaneyang amar chu azi klok don lo ni historian te hian an wahan lo man chat em tro kumin pam san de hian rot na mol mong tak ka chop chok to chu hi ni Myanmar lala I suwa hi lo lom lut ve to pangu ti hi ni engkin mo Myanmar lala I suwa hi lo lom lut ve to pangu ti hi awa mol mang ve kan ti me the mol mang renge engtin ye sa ma khan kan huwa I suwa panaron soinon sak kan ti kha nau sentele nutin hilai te ka achuak chuan chakna iting heta kan lal I suwa Krista chakna ron chuan hi mifing pui te le pui tling pui te ron na le trong trai la ni lovin nau sen te le nuten lai kele nang ni ang te ina kan dia tang ron chuak tu hi alonia political analyst te political strategist te news commentator le writer lar pui columnist ho zong in tuna hian pakhat pain Myanmar mamo per chu iso ni anti gring lo ni anti thong bal hello bok amar chu ke ni no pangte nuten helai te hianin hei kan po phave tak mai ne wan lo mom em tro chu wang chuan Myanmar la iso hi ilom lut ve throing umya Myanmar tan khian e iswa chanchin thazara education system chalutuk te tin mission in ngai thelo ta po mission hi kan hluveka amma limthla siam vekan niti te hantreve se anin pomtlang vector tin progress ro polituk Europe kan huangte America ram kan huangte chanchin thazara ron omzong music ate eizon na konga te na thona konga te science ate I suazar ron thengang hi Myanmar kan valu sak em tro chu wangin Myanmar tan I suahi lala ilom lut tuk mai den go pathian in mal song chro se amen Rhyme and Reason.